Yeah, what's up? Wagwan, my people, wagwan, bro, wagwan, mezamt. It's a boy, Tyler M, the Mafia, right? Ubusizi TV, turabakunda cyane. Right now, tuzi muri showbiz y'uyu munsi, ibintu biraryoshye, ni hatari. Sama muri kwisoza mute. Ndabasaba rero, umuntu utarakora subscribe kuri iyi channel, bayita Ubusizi TV, kugenda ugakora subscribe, ukajya dukurikira buri munsi, nanjye nkajya nza nkagwa update uko zabonetse, nkakubita update ku buryo showbiz itagucika. Ndabashimiye rero mwe mwakoze subscribe, turi kumwe cyane, ndabakunda cyane, namwe mutarayikora, ndashishikariza kujya gusura subscribe kuri ino channel yacu. Then reka tukomeze. Uyu munsi rero naje muri showbiz y'uwo munsi, tugiye kuganira ku muhanzi bamwita mbanda and Kenso. Murabizi ko bafite umuzigo hano hanze uri kubica bigacika. Sama bayidushoreje neza cyane, ibintu biraryoshye. Nekuru ni wa neza muri makeya, bayita mama Lord. Reka mbarabureho gatoya. Ngo ikibazo cyari rocky sana, niwashona niwamenya wagwan. Mugende muyisearchinga kuri mbanda channel yiwe, bayita mama Lord. Ni indirimbo nziza cyane iri trending ahantu hose, irakunzwe cyane. Ndaje mbarabura mbumvishe ko nimeze, sibyo ni gatoya ariko mugira amatsiko mujye kuyireba. Ikibazo cyari rocky sana, abikora yorosaho, niwashona niwamenya wagwa. Anyway she there, I be right there. Oya sinatinza more, reka sinatinda no. Setsa ngikina ngikoma mugatuza. Ndebe kwa yawa, ngivuga vuga amazina ngikoma mugatuza. Ndebe kwa yawa. It's alright, murabyumva yuko ibintu ari bombo crab, imeze fresh sana, ibintu ari munanzi, murayumvise. Muri comment tubwire ukuntu byumvise. Ikiganiro cyari kimeze gite? Kiraryoshye? Nimwe mudutera gukora. Yego. Tubakorera ibintu byiza. Comment hari, share, kino kiganiro kigirira ku bantu benshi, bamenye yuko mbanda yagarutse. Mu gihe cyinshi mumaze mwari mumukumbuye ndabizi, kubera ko demeni murabizi ko yari yarasenyutse aragenda rituriza, ariko noneho yagarutse yifashishije umusore ubirimo neza cyane bamwita Kenso, gukorera umuzigo wa danje. Ndibaza hahiye, umuhungu wanyu mwari mumukumbuye kumva n'ijwi rye. Ndabakunda cyane, nakagaruka showbiz yo channel bayita Ubusizi TV. Ndabasaba mukore subscribe, share na comment, birakenewe. Then tuzasubira. Ciao. Imana ibahe gutunganirwa, ibahe imigisha mu biza byose. Ciao.